Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose ngomeze mbifuriza amahoro imigisha no guha mukaronka mu byo mukora byose. Nkaba ngiye kugaruka kuri updates amakuru mashya akomeje kugenda atugeraho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho AFC M23 ikomeje guhangana na koalisiyo ya leta Fardc, FDLR, Abazarendo, Abarundi ndetse n'abamercenaires. Imirwano rero ikaba ikomeje aho M23 yakomeje kwavansa ikaba imaze gufata centre ya Kipupu ndetse amakuru akomeye nanone ari kuvugwa nuko indege za Skoyi ndetse na drones zikomeje kurasa mu minembwe ndetse na mikenge nkuko tugiye kwibagezaho muri inkuru yose uko yakabaye. Twizo cyane rero reka duhere kuri Kipupu. Ni inkuru ivuga ko AFC M23 yafashe agace gakomeye cyane ka Kipupu aho ni muri Mwenga. Amakuru aturuka muri Actualité aravuga ko abarwanyi batwirwaneho bifatanyije na AFC M23 kuwa gatandatu tariki ya 13 Ukuboza binjiye muri Kipupu mujyi munini w'umurenge wa Itombwe groupement ya Bashimukinje ya mbere mu misozi ya Mwenga yo muri Kivu y'Amajyepfo. Nta mirwano yabaye. Amakuru menshi yemeje ko hagaragaye imirongo y'inyeshyamba zinjira Ikipupu zituruka imikenge uwo munsi ku manwa nk'uko video dukomeje kugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga zibigaragaza. Igikorwa cyo kwinjira muri uyu mudugudu kije nyuma yo kuhava kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc n'abafatanyabikorwa babo ingabo z'u Burundi nyuma y'iminsi mike zitaye n'umujyi wa Uvira wafashwe na AFC M23 itarwanya. Amakuru aturuka mu bitaro bikuru bya Itombwe agera kuri Actualité agira ati twatunguwe no kuza kw'izo nyeshyamba zitwaje intwaro zikomeye ahagana mu masaa 6 hano Ikipupu. Twese twahungiye mu bihuru. Kuri ubu umudugudu nibo bawugenzura binjira nta cyangiritse kuko nta sasu na rimwe barashe. Umuyobozi w'umudugudu wa Kipupu ntiyashoboye kuboneka umunsi wose ngo yemeze aya makuru. Kuva kwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza bivuga ko imidugudu myinshi yo mu misozi ya Mwenga yashizemo abaturage bayo nyuma yo kuhava kwa Fardc. Ngira ngo rero murabyumvira uko abarwanyi ba AFC M23 bamaze gufata Kipupu. Aya ni amakuru akomeje kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'ibyo mu Rwanda. Tugiye kugaruka noneho ku bijyanye n'ibisasu bikomeje kuraswa ku banyamurenge aho n'ubundi gahunda mbura yakomeje kugenda igaragazwa na leta ya Kinshasa kuva kera ndetse n'Abarundi. Hakaba hashize igihe rero isi yose itabaza abanyamurenge batabaza abanyarwanda babatabariza ndetse n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batabariza bene wabo b'abanyamurenge. Ibintu rero birakomeye cyane. Amakuru atugeraho rero nuko baje kuraswaho amabombe na za Skoyi 25 ndetse n'izindi ndege z'intambara harimo na za drones nk'uko tubikesha amasoko yacu yo muri Minembwe na Mikenge. Nk'uko byatangajwe na Moyize Nyarugabo umwe mu banyapolitike bakomeye cyane ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubarizwa muri AFC M23 aho yiyomoye kuri leta akaba yari umwe mu bapolitisiye bakomeye cyane Kinshasa. Yagize ati mu gihe cy'umunsi wose wo kuwa gatanu tariki 12 Ukuboza 2025 ndetse no ku munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 13 Ukuboza 2025 ingabo zihuriweho z'ubutegetsi bwa Kinshasa ku bufatanye butaziguye kandi bukomeye bw'ingabo z'u Burundi zatangiye gushyira mu bikorwa ubukangurambaga bwateguwe mbere kandi neza bukorwa mu buryo buhoraho kandi bugamije kurimbura abaturage b'abasivili abatutsi b'abanyamurenge. Indege z'intambara zo mu bwoko bwa Skoyi 25 za helicopter
z'intambara hamwe na drones za gisirikare zikorera ku butaka bwa Repubulika y'u Burundi zagabye ibitero byo mu kirere bidatoranya ku midugudu ituwe cyane n'abanyamurenge ya Mikenke na Rwesa nk'uku mu kwica ku mugaragaro amahame shingiro y'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. Ibitero byibasira ku bushake abasivile batagira kivurira bigateza urupfu rw'abagore n'abana kandi bigaragara nk'igice cya politike yateguwe ihuriweho yo gutera ubwoba, gusenya no kwimura ku ngufu abaturage hashingiwe ku ndangamuntu yabo y'amoko. Ibyo bikorwa n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza kuko yabivuze muri rw'igifaransa ati crime de guerre et crime contre l'humanité. Na makuru rero dukesha Moise Nyarugabo ndetse n'abandi bose bakomeje kugenda bayatagaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bikaba bigaragaza uruhande Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagazeho mu kurimbura abatutsi. Hagati aho hari amashusho aherutse kujya hanze muri iyi minsi, turayavugaho kuko ntabwo twemerewe kuba twayashyira ku rubuga rwa YouTube kuko ateye ubwoba mu buryo bukomeye cyane. Ni amashusho rero agaragaza ubugome ndengakamere butakwihanganirwa yakuwe nyine ari muri video yafatiwe mu mujyi wa Uvira mbere y'uko wigarurirwa n'inyeshyamba za M23. Muri iyo video hagaragaramo umusirikare wo mu mutwe wa Zalendo afashe umutima w'umuntu mu biganza bye nyuma yo kwica umuntu mu buryo buteye ubwoba kandi butanyuze mu mategeko kuko ntago byari byemewe. Ni ibintu byabereye ku muhanda. Akaba rero yarashinjwaga kuba infiltré nk'uko bakunda kwita abanyamurenge cyangwa abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Iki cyamaze kuba icyaha gishyirwa mu majwi ko gishingiye ku kurwanya abantu bateye nk'abatutsi cyangwa abanyarwanda. Imvugo y'urwango rero yahinduwe urwitwazo rwo kwica abantu. Guhera ku wa 9 Ukwakira 2025 imitwe ya Wazalendo yatangije igikorwa cyayo cyo guhiga abantu mu mujyi wa Uvira. Abasirikare bashyirwagaho ku gahato ikimenyetso cy'intasi za M23 bagafatwa. Abasivile nagara abasirikare nibo bashyirwa bitwaga intasi za M23 bagafatwa bakicirwaho bari nta rubanza, nta kwiregura, nta nimwe mu nzira zemewe n'amategeko. Imibare irababaje cyane. Byibura abantu 10 barishwe, muri bo 9 bakomoka mu muryango w'abanyamurenge. Muri abo harimo umusore Munyakuri Pacifique warashwe amasasu menshi mu mutwe mu buryo bw'ubugome, maze umurambo we usigara hasi nk'ubutumwa bwo gutera ubwoba umuryango w'abantu bose. Ibi byaha byakozwe gusa n'imitwe ya Wazalendo mu kirere cyagaragaraga ko ari ukudahana cyangwa umwuka wo kudahana wamaze kugaragazwa cyangwa gutangazwa na leta ya Kinshasa. Nta raporo ikomeye, nta kwamagana ku mugaragaro byigeze bishyikirizwa inama y'umutekano ya Loni, yaba nko ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi, yaba no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubwo uremere bw'ibyaha bukabije cyane, mu gihe hariho uku guceceka k'umuryango mpuzamahanga, abarwanyi ba Wazalendo by'umwihariko mu gace ka Salongo muri Uvira bakoraga ibikorwa byo kujya inzu ku yindi bahiga abo bise abinjira b'abanyarwanda infiltré. Imvugo ikoreshwa mu rurimi rwo muri ako gace isobanura mu buryo butaziguye kandi butasigaza gushidikanya abanyamurenge aribo abatutsi b'abanyekongo bo muri Itombwe. Ibi ntibyabaye ibikorwa by'akanya gato cyangwa
ibikorwa byaje nk'aho bitunguranye, ahubwo byari ubukangurambaga bwateguwe neza bwo gutoteza itsinda ryihariye bushingiye ku gushyira intambara ku rwego rw'amoko, gushishikariza urwango no kwica abasivile batagize icyo bakora mu buryo butanyuze mu nkiko, byose bikorerwa imbere y'amaso adafite icyo akora y'umuryango mpuzamahanga. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane, uwo musore wishwe umutima we bakawukuramo amaraso ari kujejeta, byari ibintu biteye ubwoba. Ni video iteye ubwoba, ndetse n'uwayipostinze ku rubuga rwa X yayipostinze avuga ati iyi account yanjye nyishyize muri risk, ariko amahanga amenye ibiri kuba, ntimushake muyisibe. Leta zunze ubumwe za Amerika, ibyo muri kuvuga turi kubibona, ndetse n'ibindi byose ni ibintu biteye ubwoba. Kuri iyi video yagiye hanze igaragaza umuzalendo afashe umutima mu ntoki, umurambo uri hasi, bigaragara ko basatuye mu gatuza bagakuramo umutima. Umurambo we cyangwa umubiri we wambaye ubusa. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV muri updates, mukomeze mane nanjye ndakomeza kubagezaho amakuru yose 5 kuri 5.